आज प्रोग्राम को खनातम संग बसकांतिना थामना ताला थामनी मुंगसोंग बा को बानी बा को प्राचेंगना शिलोंग एयरपोर्ट को तबातातना एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया टेंडर नोटिस को इश्यू कांहा मेघालय आदोकनी चीफ मिनिस्टर कॉनराड के संगमा डिजास्टर आरो रिलीफ मॉनिटरिंग सिस्टम को उपराकांहा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट नि नु जे एडहॉक आरो डेफिसिट टीचर रंगान माना नांगनी रंगको राक्टक खुवांगाचम wa makna Eastern West Khasi Hills ni Deputy Commissioner Wiatani ko rakangha. Hajalgani Kogrupwa Bilsini Secondary School Leaving Certificate Examination o. Sak hajal sotwa bwa richabri sotsning gatam chatro chatrirang porika o pass katukaha. Tao ko barang ko thabate pride. Shillong Airport ko da batatna Airport Authority of India. Tender notice ko issue kangha. Yano runway ko richabwa sotsni sa meter ni gata extend kana gata minga. Runway को extend खाजो को दे चुगम खाजाल गनी रिचाब्री मीटर्स नी runway को शिलोंग एयरपोर्ट तो रुकना नकना गटा मानगिनुक शिलोंग एयरपोर्ट को रुकतापना गोंग लाख चिसा रचास को सुप्रीब्री पॉइंट सुप्रीस नी थंखारंग को नंगेन या को रुकना आरो चुगमक माछोतना जा चिचेतनी सुमारंग को नंगेन तो आलसानी बाको मेघालय आदोकनी चीफ मिनिस्टर श्री कॉनराड के संगमा DRMS बा डिजास्टर आरो रिलीफ मॉनिटरिंग सिस्टम को उपराकेव नंगहा Yako senior government officials deputy commissioner rang aru dungthang department ni rugba rang ba uprakani sumayo bakurang ha obostha wani sumayo kobor ko na thangka paisa ba dungthang relief ni bostu rang ko watatani bidungu wiatani ko dakna ya DRMS ko bukota ha meghalaya ado ko chugumuk digital aru paperless watna yara mungsung ba japru nga ani adokni chief minister Konnat ke sangma agananga Hajalgani chisa bilsini social economic caste census ni gata sorkari ni ngo kham khagpa mandirang ad hoc aro deficit teacher rang je manga National Food Security Act ba NFSA ni ngo matna nangani rang ko rak to khwangachim wa magna Eastern West Khasi Hills District ni deputy commissioner thalatani ko rakangha SECC ba social economic caste census ko machta bilsi chibri gapla ha Indiba da ona kengkeng ba sulkari ni ngu kam kagapa mandirang. NFSA ni nga o ration card rang ko rakhi khwenga. Yara niyam ko pi ani wa. Government employment rang de. NFSA ni ngu ration card ko rakhina gata manja. Ad hoc ba deficit teacher rang ba bu je mangan ration card tung to kachim wa mangan thangthani ration card rang ko. Hajal bunga ko bunga hajal gni ko bunga bilsini April jani Kulachi tarik kona surrender kachim pabo une ko boro parakata yako chinga dong pagi jakpa noktang rangni wande rangna thangka paisani bidungon inakpa mande rangna hajira ka e chagpa mande rangna bokota ha je manga niyam ko pia sorkari ngo kham ka e ration card rangko jakal tukwingachim wa mangna sasti kongen ne Eastern West Khasi Hills ajani deputy commissioner agananga Umshurpi College ni second semesters ni students Saikat Day na Bharat Gaurav Puraskar Award ko nangha. Computer science aro engineering ni field lo dungthang kamrang ko kahanina aro chusok na mana hanina ya buksis ko Shillong Sungjimani chadambe na. New Delhi ni Outstanding Achievers and Foundation ni member rang buksis ko sulangha. Tura Sungjimani Mason Phillips Academy Children's Home ni mandirang na thangka paisa ni gata dakchakani ko na jumble sale ko atangha yako da alsani bako tura sungjinmani dakopre sora complex ni mukhang chakpa parking lot o atangha ya jumble sale ko Department of Social Work ni mandirang atangha tongpha gijakpa bisang na dakchakani ko na aro mandirang ko apsan rumba e namgpa khamna medical kaniko aro nong demaniko nutna aro rapana ya academy ra khamko kharonga ta sani bako Meghalaya Board of School Education hajalgni kogrupwa bilsini secondary school leaving certificate porikhani result rangko parakatanga ha yano chugmak sak hajal sotwa bwa richabri sosni gatam chatro chatrirang pass katukha ha chugmak sak hajal soto gatam richadok sochetgni chatro chatrirang porikha ko setuka ha Yanoni sakhajal kurkni richasni kuruk tok mi asarang aro sakhajal khula chikni richasni suprisni mechikrang segmen porikao pass kana gata mantoka ani nakna manaha hajagni kuruk punga bilsio pass percentage so chetsni point chikung percent wa
Patangaman Bilsio, sot bunga point sot chet % san pass percentage kapayachim. Yara adokna namin kusini unga. Top 20 rank holders ni listo sungjinma aro sungadam ni school rang ni bimurangko nuknagata manaha. Rachagatam soprisa school rangu 100 chisa percent ni kata pass rate ko nuknagata manaha. Patangaman Bilsi rangu niata o dinamen dungthang rekani donga. Chatro chatri rang ni poraya ni gisuk nang batani ko. Question paper rang ni pattern revise wani ko. Aro CM impact guidebook ko bukotani aro rakatani asel. Ya Bilsi pass percentage ni bariani ko nuknagata mana. Secondary school leaving certificate Purikani result to Shillong Sungjamani St. Margaret's Higher Secondary School ni Leisha Agarwal aro North Liberty High Secondary School ni Avila Catherine P. Lingdom ang skangapa position ko manaha. SSLC Purikani result rango da alsani bako Meghalaya Board of School Education parakatangha. Chatro chatri rangni gisuk nangani ko teacher rangni rakpe kamkaani ko aro chugumuk magapa phagapa rangni rakchakani ko. Ya chusokan yara mesoka ane St. Margaret's Higher Secondary School ni principal Sister Sonia Chako kobo ratungma mandirangna agananga. Yanambegaba result rangara chatro chatri rangko mukangchi nambate rakna didiani gisuko na. Mairangni St. Thomas High Secondary School ni chatro chatri rangba top 20 ni listo sokna gata manaha ane nikna maning. Taal sani bako India asuni Prime Minister Narendra Modi Sri Lanka ni President Anura Kumara Baksa Colombo songjinmao akan ko pugurkani ko dakangha. India aro Sri Lanka ni gisep ko meliani tumtumani ko rabana darurwani aro namdapani ko maidake rabatapna katamatgen. Werangni gemen akan ko pugurkani ko dakangha. Dengthang-thang sektor rangni bidungu akan ko pugurkani ko aro chanchirmani ko taal sani bako dakangha. Mairang Community and Rural Development Block ni nuu kaakapa masmai songu. Mijal sani bako Shariti Marbanyang ni nukko waal kamaha ne koboro yatangha. Taal sani bako Paryong Mauthat Raisha ni MDC Powell Soklet obostha ongpa byakchi aro obostha kaakapa mande ko grongnagatar yangha. Mairang Block ni BDO Office chibari angemengna obostha kaakapa nuktang ni mandirangna. Takchakani jakon China gataba MDC Powell Soklet didiani ko nang takangha. Dal sani bako DRDO ba Defense Research aro Development Organization Indian Army Baksa Odisha ni Coasto Dr. APJ Abdul Kalam ni Islando Medium Range Surface to Air Missile ko Changbrina test kana gata manaha. Yano wamang chusokna gata manaha neba kuboro parakata. Test rangko changbri kaangha jerakore chinga ragapa rugapa aro khandakapa range chubegapa altitude aro kumibatkapa altitude aro missile ni dakna mangani rangko nambate masina gata chinga test rangko changbrina kaangha ane Defense Ministry agananga. Dalatamna kubarangko prince mabayron bonha knatum sung basakantinan metal baksa wana.